Hambai, Chini media friends rong no, Jeng tini Tripura Student Federation engage in press meet asong mani kom haisi. Jeng ketung mas hal rong go chini demand ne rong nugo ni tongo. 50 years plus chini demand. Roman script. Kokborok subject hai ke language so implement khai gan bagi chini movement. Jeng taksuk jora chini movement jeng thagya goi choya goi jeng khaini tong thangnai talnai sekang jeng nukha jeng TSF nengai jeng governor of state jeng memorandum ya farkha jeng aro chini appeal te chini request jeng phunukha je immediately chini o demand no rogani bagai talnai lai thangka jeng mungsa nugya Mungsa respond hai ke positive result seng nugya. Government of the state seng kha kai sini sakawa borok belai ne sak nangya hanang penang khai tongmani seng nukha. Omo sini bagai lasi sengsa. Sini tofani bagai lasi sengsa. Seng TSA 50 years rongoi seng tofan bagai samang khai pai tongo. Tofani kahani bagai. Omo sini joto sini borok ni bagai lazima sensasi jeng taksuk jora hanang pinang khaijak tongmani sini demands almost jeng ke no koigei hayake segei nagani jeng saya omong ka sini rights sini manthai almost jeng busithai sini student rok jeng nirong no bu koinai omong nirong ni rights te ti prahas sini borok nirong busithai jeng nirong ni bagai fight khai tongo noi boni bagai jeng TSF taksuk jora khorang ti saima tongo jeng je mansak sini dofani bagai jeng khainai sini students sini borok ni bagai jeng saktori samung khaina tongo take as a point jeng government of India no jeng appeal khainai 125 amendment bill Parliament House of place ngang thang immediately. O kani demand to gay sung tuni press meet asoma nengga. Sung nukha government of the state and government of India. Sung no sak na yang tong mane. Tangai sung 50 years rongoi or demands. Almost ini koksi. Chini kok siomong jeng tanggai chini kok no ba je sui thai no jeng 50 years rogoi jeng sanga nang tong khana amo jeng busi thai boni bagai jeng Monday 28 of August 2023 12 hours di bagai Tripura hastik nangai jeng strike da khogo Boni bagai Tripura hastini borok no te sini student rok no o strike no successful khaigani bagai jengni rok ni support nanggo omongkha sini demand jeng TSF ni simi demand ya Tripura haste luku joto no omo sini manthai sini future generation students rok omo nirok ni rights te nirok ni demand jengni rok ni bai fight khai tongo nirong ni participant nirong ni support jeng nanggo ang appeal khainai joto organization joto student organization of all different student organization I appeal you all to participate in this movement government rok jeng no sak na yang tongkha jeng request khai busin khorang khana jaglia boni bagai jeng o je step mana horkha jeng governor no jeng request khai ga boka haifana jeng nukha jeng mungsa respond rohia 125 amendment bill house of place ngang thang aro kebangma points tongo ang brief khai ga thanglia boni bagai ang
जतननो कयनाय ओ जे स्ट्राइक नो सक्सेसफुल खायगोन बागै पार्टिसिपेट खायगोन बागै स्टूडेंट्स जों सिविल सोसाइटी जों आंनि रावनो एप्पल खायनाय जोंनि रावनि सपोर्ट नांगौ अमं गासिनि फ्यूचर जनरेशन नि बागै जों फाइट खाय दंगो बनि बागै निरावनि हामजाकमा निरावनि सपोर्ट जों नांगौ टीएसएफ निंगै निरावनो जों असोनो कक कचारनाय मानदेवो जोंनि स्ट्राइक नो सक्सेस खायगोन बागै जों निरावनि थाने कयमों रहरो टीएसएफ निंगै असोनो हामबाय